Asithi ke umuntu ugwaziwe ke nakho ke usekuyavalwa ke ingozi lena njengamanje. Asikwazi ke ukuthi kade sehlelwa yilesi sigameko nje mase sijaha ukuvala umkhokha. Kodwa masinawo amandla singasho ukuthi ukuze lento ingabi umkhokha futhi sesiyenza in advance. Kunomngozi ke kufuneka ulwazi oludeep ke lapha ngoba manje usuchitha igazi ngento engakenzeki. Akufuneki ke amavukane la aku social media. Siphinde sinibingelele babukeli beKamavi TV with Prince Bekundeni kaZulu. Namuhla ke ngifuna sizokhuluma ngenhlambuluko, siphinde sikhulume ngokuvalwa komkhokha. Sikhulume ngomkhokha, siphinde sikhulume ngokuvalwa kwawo, siqhubekele ekukhulumeni ngokuvalwa kwengozi kolimele like ukuvala amanxeba. Before I move on, ngiyathanda ukuthi ke ngikhulume ngalento masikhuluma ngezinto zasethongweni. People know but don't understand it. They've got the information but don't have knowledge, of which means they are less informed. Actually, they are not well informed. Bakhuluma ngento abayizwile, abayazi kahle. Uma ungababuza further, ngeke bekwazi ukuthi becacise. Into yasethongweni sometimes idinga umzimba wakho and your identity, ubuwena, including your soul, spiritual. Okugcina kubalekile kunakho konke ukuze uunderstand izinto zasethongweni, iwisdom. Bona ke wayibamba lapho ke uzoyi-understand ke. Yikho kuzothi uma ungenazo lezi zinto ekuyishoyo makhulunywa ngalezi zinto ulokhu uthi ayikho lento. Eke siqaleni lapha na odabeni siqala inhlambuluko. Ngeke ngiqale nje ngenhlambuluko. Ngicabanga into ekuhlala ekukhulunywa ngazo lezi ngiya-highlight, ngiya-hinta kahle kahle. Akekho umuntu ongazi ukuthi inhlambuluko kusuke kukhona umuntu obe-wrong noma sesikhuluma ngabantu abaphilayo. Kusuke kukhona umuntu obe-wrong mase lo o-right ethi uthi uyena o-right nalona ethi hayi no akusimi eng-wrong inangu onjani njani njani. Isuke ikhombana yabo, kusuke kuyinkombankombane kahle kahle, of which means kufuneke ekugcineni ke mase siya ephuzweni lokuthi kwenziwa inhlambuluko kungabikho ozothi ubani right ubani wrong. Once nje savumelana ukuthi siyayenza into yenhlambuluko, asisayifuni indaba yokuthi ubani u-right ubani u-wrong ngoba manje sekufuneka kulungise lento ebucayi ke eyenziwa nomuntu okuthiwa akasekho. Mhlambe wahamba enesikhalazo ukuthi ufuna bethelelana amanzi ngokho. Abantu bengaphambanisi, bengabuza ukuthi yini ukuthelelana amanzi, ukuphumelana umlotha. Izinto ezenziwayo emva kokuvumelana ngokwenza inhlambuluko lo. Mhlambe ngiyobuye ngikuchaze kodwa ngeke ngakuchaza phambilini. So ke mase kuvunyelene ka simfunike umuntu ozothi mase siqala le process umuntu kodwa ethi hayi mina ngangakwenzanga ukuthi ubani sesivumelene ukuthi lento si right sobabili si wrong sobabili. Shuthi lana kuzobuyisana, kuzokhumelana nomlotha lo bengiwusho or ungabeka ke ngokuthi mina nibe kanjani ukuthelelana amanzi. Iyona ke lento ekuthiwa inhlambuluko. Eyomuntu ongasekho ke usuke engakwazi. Ngicela ungayichazi ukuthi siyenza kanjani. Mhlambe ngiyoyichaza ngelinye ilanga ukuthi siyenza kanjani. Bengifuna nje ukuphinta ukuthi what it means inhlambuluko. Sedluleke la, let's move on. Asiye kule yanto leyana yokuvala umkhokha. Umkhokha ke uhlukene kaningi ke, ziningi ke izinto ezenza umkhokha. Ziningi kakhulu nje singayibala zihlukahlukana. Kodwa khona kuba yingozi noma ukulimalela noma ukwehlelwa isika. Uma singesihle leso sika isona ke la uqhamuka khona igama lomkhokha. Kodwa ake ngibe based lapha egameni lokuthi mhlambe kwenzeke into eyingozi. Futhi sekuzoba umkhokha la ekhaya lento le ukuthi kube nengozi. Asisho ukuthi sekumkhokha ngoba kwenzeke ingozi. Sikubiza ngomkhokha mangabe sikuphinda. Yikho ke sikuvala before kuphinda. Ngoba mangakaphindi ngesisho ukuthi umkhokha kodwa masikuvala sothi senzelani, senzela ukuthi kungaphindi. Once sekuphinda ke lapho ke siqhamuka khona
leli gama lokuthi umkhokha. Makukhona umuntu owayeshayiswe imoto la ekhaya, sekuyaphinda futhi ushayiswa imoto umuntu mhlambe nje recently, with a short period of time, kumkhokha nje impela, kuyakhuluma kuwulaka futhi baze bethi abanye ulaka labaphansi. Uma kuwukuthi sasithe siyakuvala, kushuthi akuvalekanga, kushuthi akuvalekanga, sikubiza ngomkhokha mase kuphinda leyo nto. Mangabe or okuyefana nokuthi makwake kwenzeka ukuze-ke siwuvaleke umkhokha-ke khona la ukuthi umuntu ulimele ngengozi. Angithi nengozi nayo kuvalwa yona ingozi ukuze kungenzeki umkhokha. Mase kuzivala umkhokha suke sekuphindwe kwesibili, sekuthiwa-ke lapho-ke sekuvalwa umkhokha, futhi sekuzofuneka kusebenze iy'lwane ey'mbili, ngoba asithi ekuqaleni ngifuna ungizwe kahle, mhlawumbe awungizwa ngithini. Asithi umuntu wakini walimala, sayivala ingozi, siyivalile shuthi ingabi senzeka into ekanjena. Mayiphinda-ke shuthi sekumkhokha-ke, and then-ke sekuphinda kulimala umuntu mhlawumbe same accident, yabona, same accident, mhlawumbe wayedutshuliwe, sekuphinda futhi kudutshula umuntu la ekhaya, ilapho-ke sesithi umkhokha. Asikwazi-ke uma ngabe siyovala le ngozi eyasehlelayo yokuthi kulimale umuntu la ekhaya, mase sithi hayi sesiyivalile sithule nje. Angithi ekuqaleni siyivalile, kodwa sekuyaphila, futhi sekufuneka kube nesilwane la ekhaya sokuvala ingozi le eyehlile yesibili. Phinde kube nesinye, cha akubi izinkomo, kuba izimbuzi bakithi, kodwa-ke ngokweswela phela kwabantu singakwenza ngamajuba, I mean iy'nkukhu. Mase sikhuluma ngejuba sisuke sikhuluma ngenkukhu. Abanye abantu bengadideki ukuthi ijuba ngiyotholaphi, asisho futhi leli lotshwala. Singakwenza ngey'nkukhu ngoba phela asifani, namandla awalingani, futhi nesimo somnotho asisihle. I understand that, I understand really ukuthi asifani, nesimo somnotho asisihle. Shuthi-ke sesizovala-ke ingozi kumfowethu lo owesibili olimele, noma udadewethu, kodwa abafowethu bonke kuyefana, ukuthi ngenzela umuntu eyi-understand kahle lento mangini. Sekufuneka kutholakale-ke isilwane-ke manje sokuthi la ekhaya kufanele kuvalwe umkhokha. Asithi-ke asinaso-ke, asisho ukuthi ngeke sisaqhubeka nomngcwabo noma nomsebenzi lo. Baye bethi abantu umngcwabo umcimbi. Ngiyadideka nje mina, angikwazi manje ukuthi umngcwabo umcimbi. Hhayi, kade ngingakwazi nje, kuqale sengimdala ngoba ngimngaka ukuthi umngcwabo umcimbi. Akusho ukuthi sekuzoma umngcwabo ungaqhubeki ngenxa yokuthi asinayo into yokuvala umkhokha. Akuzoqhubeka, kodwa ukuhamba kwesikhathi, esikhathini esingeside esingesingakanani, kuyafuneka ukuthi uvalwe. Mayikhona indlela, bengakuhle ukuthi leyo nto ivalwe khona manje, ukuthi kuqedwa kulokhu kube kuqedwa kulokhu. Ngiyanicela ningangibuzi ukuthi lezi y'lwane lezi y'lwane okuvalwa ngazo lezi zinto zishonaphi, ningangibuzi. Ziyashisa kulungile, ziyashisa. Abanye abantu-ke uma ngabe kunento eyisilwane mhlawumbe kufuneka ingasetshenziswa abantu, kufuneka ilahlwe yenziwe, baye benenkinga-ke, yikho-ke beyithola ukuthi lapho siyashiswa. Thina-ke ngakithi-ke kumnandi-ke, kuney'timela ngakithi, akuhluphi uthatha imoto uqume engasesiporweni, ufike makhona isitimela esihambayo noma esibili, phose phakathi leyo nto iyawuhamba iyoyela la iyakhona, asingene thina. Kulula-ke nje, kulula nje, ngezithole umuntu ngisho abayitholayo ngabe yenze ukuthi into abangayazi, ngoba la hhayi ukuthi kusuke kulahlelana, kusuke kugwema ukuthi phela lento le into eyigazi lethu, so akufuneki itholwe abantu abasemaceleni ngoba sengenza ukuthi sithakatheke. Angikhulumi-ke namakholwa la, amakholwa la angikhulumi nabasindiswa, kodwa nabo abasindiswa bayingxenye yethu, asibacasile. Kodwa ngiyazi bona phela izinto ey'kanjena bayahamba behambe bengazenzi, kodwa I know, I'm sure, I'm definitely sure bakhona abama-subscriber bayalalela nabo, ngoba bakhona bayayidinga nabo i-information, ngoba ikusasa laziwa. Ngelinye ilanga boyithola nabo sebeyidinga into ekanje. Angisho ukuthi ngiyabacwasa, ngixolise nangabe kukhona ukuthi mhlawumbe kubukeka ngathi ngiyacwasa, angikho la. Ngifuna ukuya-ke, omunye umuntu uzobuza-ke ukuthi hawu,
lawo leyo ngozi ke sesiyayivala ke asithi umuntu ugwaziwe noma udutshuliwe ke sesikhona ke isilwane sokuvala engozi ngoba yenziwa ngaphandle lento abantu bengakhohlwa lokho cishe ngakulibala ukuthi yenziwela ngaphandle ayenziwela ngaphakathi kanti vese ke umuntu mayelimala ngengozi normally uye yenzelwe into yakhe ngaphandle nje yonke ukuze kungangeni lento lena ngaphakathi egcikeni kodwa phela akusho ukuthi ngeke sangena yeke ukuthi phela mase kwenziwa ke ezinye izinto phela egcine engenile kodwa nje izinto zakhe isikhathi esiningi zenzelwa ngaphandle ukuguquguquka kwezi yebo ukuguquguquka ke kwezinto ke nokushintsha kwempilo siyasiboneke sekwenziwa nje ngokujwayelekile ngesisho ukuthi ba wrong abenza lokho ngesibaphikisi ngoba nathi asikho 100% perfect nathi khona la isinamaphutha khona besibacela asithi ke umuntu ugwaziwe ke nakho ke usekuyavalwa ke ingozi lena njengamanje asikwazi ke ukuthi kade sehlelwa yilesi sigameko nje mase sijaho ukuvala umkhokha kodwa masinawo amandla singasho ukuthi ukuze lento ingabi umkhokha futhi sesiyenza in advance kunomngozi ke kufuneka ulwazi oludeep-ke la ngoba manje usuchitha igazi ngento engakenzeki akufuneki ke amavukane la aku social media ngilaphana please people before you miss the topic umuntu mhlambe ugwaziwe siyabona ugwaziwe amanxeba amathathu washona nasi isilwane lesi esizomenzela ngayo lento yokuvala ingozi senza kanjani ke phela hayi ukuthi sesibe sisilwane sesilokho sesisigwazela kuye kanjani akuthwalo acatha ugodo sesibeke sesithatha ke lo muntu angithi siyamgeza ngalento esifake khona inyongo yakho sesibe sesisika emanzi la esiwafake le nyongo yakho nomswane omncane ukuthi simgeze ke lo muntu mase simgeza mase simvala amanxeba sisithathe sisika ngithi unamanxeba awu3 ukwaziwe siyawabona sisike ophisi kuyo le sisilwane esithi sivala ngayo sibathathe sibashutheke siyakhuluma akwenziwa ukuthi uthule nje ungathi ube isimungu uyakhuluma siyasho ukuthi senzani siyagcizelela siyaphinda ukuze mawungakushongo kahle noma engazwanga kahle kodwa ezwisise abantu bengangibuzi ukuthi umuntu uzwa kanjani mangabe eseshoni nangithi besiyikhulumile lento ukuthi ethongweni kudingakalayo zobusongibuyisele emuva sithatha ka ngithi ophisi abathathu okungamaqathana hayi iqathi likhulu elingaze lidle umuntu ophisanyana uyashutheka enxebeni uyasho ukuthi siyakuvala la isivala ngoba kade sivala ingozi sesivala amanxeba la okwaze ngawo uyaphinda uyafaka uyasho sesimvalile amanxeba ngicathi abantu baya understand ukuthi into ekanjani ngaphandle kumakhona imibuzo ayikho ke inkinga abantu they can comment futhi banelungelo lokusho ukuthi bathanda sixoxe ngani kuyilungelo lapho la leyo nto bavumelekile asifuni ukuthi kodwa inhlamba ngoba inhlamba yenza ukuthi abantu begcine bexabana kanti sigcine singasawu understand umongo we-content noma wento esikhuluma ngayo kanti kungcono nje mawuza ukuthi ithuka uvele ungabhali yabo ungalokho ukhathaza abantu please people don't forget to subscribe share like and comment the name of the channel we all know Kamavi TV with Prince Begundeni Kazu and we appreciate those who have already subscribed ipage likhulile siyabonga as it pays ningayiki utshele nabanye that's what we say share utshele nabanye ukuthi kunento kanjena usubscribe siyabonga.